Agya Koo raped a small girl on set. Kumasi. Wako jino bi eyi ase ho na akwa campaign. Agya Koo nru 60 years uhu dwene. Kuma wu de gu nyina Agya Koo kwasi ampanyi we onenam Ghana. Dirty riffraff. This rapist. That young girl Agya Koo raped on set. Munyina munimu no. Agya Koo munimu no. MPP ba yanko nya bra papa ba yanko tonyo mafunu. Me mama 1 week. Mama bu bodin. Me bo munyina budin because we are accomplices. Egigim Agya Koo buafu ma sabra meka say ode ne mic ato form say onto nyimu ni biem. Ana say on performing ni nyina ne say obi akobo omampanin dada John Mahama din. Ebra no performing ama ye bra ye living legend ni buafu emode ne mic no ato form. Mese also ba no subscribe no share. Na busuya no atumi akoso ayekese. Onim say one celebrity awayi nanim ede ye campaign de ama osoro amanyoko MPP New Patriotic Party no eye Alex Kofi Edu na hotedin ede Agya Koo na ene baabi obegina bia no oye campaign kire say wo MPP ni anaso ye Ghana ni a hweye na eye 7 December na ebayi yento aba no emfama eye Dr. Digital Man ene na bedi kire napu eye bawumia ene Matthew Poku Prempe na bibie ntumi enwie peyo na baabi obegina bia no osele no ho de ma MPP ni MPP party no as a whole. Na over the weekend Agya Koo eko performing ewo ye bi ase ewo yinkura na se baako na ebra performances no ekoso no ana Agya Koo epose performance na so ya enwom to no kire se ne crew members na se ne band boys ne band girls na edi na chi no ebi ye NDC fo obobo odi we what's the okay coach they said we organizer nobody knows to my NDC okay NDC get that NDC Ebra no da so ekasa nipa ba kwa no gina ho Agya Koo asem no anye ne de ana kire se da bi oba so ba beto nyum se bi eburu wamma efun de dwawie ni abrepanya ha ne ye be yos no ene eye NDC asem kura David bi oba so ba beto nyum enti no hwem na to nyum na eno ana anye Agya Koo da ode mic no eto ho ebra video ni pop up ewo internet kasa homa ne social media we ni so no nipa binum ewo social media twabo Agya Koo se ojo ho me na pa wo Alex Kofi Edu AK Bragadan ojo ho papa na eno ne nam so ma Kevin de ko bedu tela so asem wi so ene ezobo wa se bo wen ka se hwew Kevin aye na ade ni bim afaya no kire so be expose Agya Koo because wo Agya Koo uko repu obi date ni wo ho nkrofo bi nso nim. Ladies and gentlemen, ye poso ani nkotie Kevin Taylor nsem ni bimra ne ba ya to aso before we kwa video no ede abanmeka for Charistic Company Limited in reference Amesha and Agya capsule so the amount infection bacteria bi abegi ni pedua na kenten so ba edu fichi kwachi a wayase etumi county pains wo menstruation cycle mu akwaji mpanifo ndri bi infertility also prostate problems so ba entrama ode pu ama sent nka emo ase obabi zo ha na tenka no wachiri bo focus be friends say boost of libido drui wadru hindi he ba mesha e ba malaria fever typhoid diabetes so blood pressure na yade e kosora wadru no zaman capsules meme tatahwe meme ni di one day dance ye pass ebesisi ade sexual weakness low sperm count or bema de bonitim keja o de yere sister yi 1 minute no de no kompem 2 seconds abroso 30 seconds a wadro ni za amesha na droi FDA ayuhu magia to mu say ye open do to akọ pharmacy herbal stores a nsabe company fu no bi abusia yenya musia ne nkotie Kevin. This rapist, that young girl Agya Koo raped on set. Munyina munimu no Agya Koo munimu no asia ni ne paachia we onamana ye say no nam Ghana enam kwasia keka Mr. show me okogine yi ase kwasia ka obra MPP ba obra ye yanka otu enwom afunu anka efunu na oto nwom omosre sa MPP na ba no sa nke ba na wodi akire keka kwasia sa nke ba ye a ka nka oto nwom afunu se esre kwasia bi akwa we ono wakogina eyi ase na okwa politics na amanfo kan ne buofu oto nwom we yi ase hu fin ya kwa champagne we MPP ba yanko nya bra papa ba yanko to nwom afunu senka
talent na ɔse ɔwɔ kyɛn obia no anka talent papa anka emfaso abaso anka nnen nkoto dwuma funu aboa bi ɔne nam no ɔrebrebu nkwara Agya Koo me se mu a mu okume wudimu asem a mo ka munim me ma mo 1 week ma mebo bodin mebo mu nyina bodin because mo are accomplices. Agya Koo raped a small girl on set Kumasi mu nyina munim mebo data bo year abo akwara ne din. There's a reason why I'm boss akwara ne din kwasia we ne nam Ghana ma moto so wakosi Vietnam military camp dan fun tantan bi de ne din akobo ho Kumasi. Enti Agya Koo onye opportunity na oye nkwasia politics wakojiro obi eyi ase ho na akoye campaign. Agya Koo nru 60 years ohu dwene I say aponchi bia hem adwene bone krono kumewu de gu nyina Agya Koo kwasia mpanyi we onenam Ghana de obedi nti enibre bone on de party aye dirty riffraff we mu na ye de eye Ghana politics kwasia de ya betra na edi o matama na mubu ofu we a we sugar we why say bola ka anenam Ghana keka nkwasi asem adan a o ya santini nti obia MPP Jimmy a edi echire na wo MPP bae no anke koye ma wo ena nka wo talent ne papa anka wo titim eyiase eto nwoma funu otwe. If you want to be affiliated to any political party, know how to do it. Right. Mercury, what's your take on this one? I mean, if you ask me, for people like Agya Koo and people like Prince David, Samini, Boyaka, it is part of the work, if you ask me. Okay. So the only problem is where people get very emotional, because this could have been avoided. Yeah. But he was extremely emotional. And that gave birth to intolerance. Emotions. Yes. Emotions with some ego hovering around it, and then it gets to intolerance. So he was not tolerant. I mean, we are one people. Dr. Shine, you can be New Force, I can be CPP, you can be PMP, PCP. It works. We should be able to eat together, and we should be able to have constructive discussions. We should be able to talk. Of course. And we should be able to iron things out. We should be able to discuss policies, and things like that. So when emotions come in, that is where people go to the extent of doing untoward things. Abusiana Agya Koo, I don't know how. It's all about Agya Koo, ladies and gentlemen. Can we say Ghana movie industry no titiri kura ni kuma wudu no atete apansam awie ntontodiem te sam wakuni edu no Agya Koo hyekyiri wo anwa maka na Ghana movie industry ni enyi yi bepemenne na Kevin say wa mabonti ambe wa ma expose wo no oma 1 week obe expose wa awusia Agya Koo ene ye twetwe ni bi papa manfo so support na bia eno oma ne bona musomfo dankwasi prince mede abronti no ye bekosi de ne adi nsem na chidi ye bepiem bia ba no ye bema ahwefo ne atifo muso mahu de ekone de ba mesrew so ba no subscribe no share na busunya no etimi akoso ayekesi before ebekramo amayakono Camphor Charistic Company Limited in Dre friend is Amisha is Agya capsule so the amount say infection, bacteria, menstrual disorder, infertility, ulcer, prostate problems, oba entrama odipoema enkamo ase oba na tinke bi okra na maybe atinke bi wo ha we chiri broadcast e reference edru ebe boost of libido zaman capsules ye meme drew ba yesisi ade sexual weakness ye wadru no bema odibo ani sisi na ho asane agu from low sperm count ye wadru eno hindi eba me shey eba malaria fever, typhoid, diabetes, blood pressure na yade tai ekosoro anytime any day kwaji mpedunfundu bi edru fda hwem agya tum say ye open do to akọ pharmacy herbal stores a unsabe mpedunfundu bi ye frame dan kwasi prince nyame eyadoma dasende ebedi ehye mu makraw.